Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga oras yamin papagayam. Sakmay na at tuy paragtikabla aw manipod kani Auntie Jor. Thank you. Kablawan tayo man ni Pagayam Two Tired Adventures wano parts mark. Kun pagyamanan akong tultulungan na kami mo't nga ag-explain regarding portrayal tadadagitisan ang makaawat. Sa bagay siya kadya makatisang sangit. Ngam na isutikid daw or taray ti istorya I have to cry papagayam. Okay, kablawan tayo pa imot da Pagayam Alcaslin Umayas, Florenda Kimpaoy, Mirna Flores, Maribel Olay, Jasmine Rivera. Kan kada kayo aminen amang tartarabay kun mang subsuporta iti daytoy a programa. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Unisex Anagan. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Adaya Andreng, kun sanay. Unay daytan nga asawak, apay kasta. Adamarin ka sarsari ito na ito cellphone. Wan maray, ay na. Mari ko na naman. Sunti ka sarsarita na. Nabayag ajak nakita da sani kan Andreng. Kailiw kumutun ida. Ha? Kailiw na da sani kan Andreng. Ay nagalas na ito na bakbakitan. Wan. Anda pala kailiw na sa balay. Kat anda aklang arona. Agdik tayo nga upat kada sani kan Andreng. Agdik da ka nung upat. Ay nagsaya atan. Doa lalaki ti kadwa na. Wan maray. Ay, paliiwak man. Agampang samot tan ti asawa ka bakbakitan. Agirub-rubwat ka mo't biseng. Ay uwan lakay. Kasi narak kumamad iti gagayim ka. Kas kalatin ijar, magisin-sinarak ka nagiti gagayim na. Ay nalakay kasta talaga't aggagayam. Sige ain na ka. Na, tumarangtangan na pimanaw. Napangagpasaw. Ay unay netan kaka. Kasla aggagatan. Ay, papananlakan na ngagpasaw. Tatang, rimormot ni nanang. Wan nga raw. Papanan na ka no? Mapanmad ag malanggutang Anya malang gutang? Mapan agampang Ha? Unay daytan kaka? Ag paliiwak di arubayan damareng. Amang ano adda dita nga agaampang. Gumnay. Awan dan samay. Nakaul-ulimag-mat tiyag lawlaw. May kankardaw. Ano na dyan? Just kay pusa mo't gayam. Amukaon. Naawan da dita. Inaksurutan ide ilay.
Man-manumat ti pag-iinuman ijay. Nalakakla mabirukan. Gamno sa bali tinapananda. Ay awanan Saan ka na makita pa'y ida? Ay, mapanag-nakaklang ti atap ko kan kabiseng. Pagtalawon ka bakitan. Lakay, rumwarak ta sambutag ti kada dagiti barkada may. Barkada manan. Bakitan ka makibarbarkada. Ay saan adakas lakay, masaapulmot nga agaliwak sayak. Sana nga liwaksay na tangar aramidam. Ada ngamin barkada may asimang put manipod balasiw taaw. Uray, dan asawam kan bakitan kan. Aginal daw ka na rumar. Saan mo Nulaang ada agawis mo. Awan rumar. Nagsasarunungal daw ti irurwar mo. Anya teraramidan niyaw kanang ti barkada. Anya pa'y kumangay, agraragsak kami Alangan mo't atunggal agsasarak kami ka agsisinangit kung nagdidinong aw kami. Uwan mo't kagpasaw. Agraragsak kayo iti tumukno sa dilangay. Ay, nasa umon lakay. Ay, unay daytan akin ang pangumabisay. Ay nalakay, italang daytoy. Manipon ita, saan nakaon nga awagan iti lakay, tamadurmi na. Anya? Agbibisin ka mo't kardaw? Unay daytan kaka. Anak kao, kasarita kayaw, itataawan jay ampang nga inayaw. Ampang kunayo tatang? Apay ka di? Ada ka di parikot tatang? Dakkel parikot day tawi. Kasano ka dakkel na tatang? Basta dakkel parikot. Tsaka mau no masulbar pa'y wano sa anan. Ni, delikadon sakit di tatang. May papanitan niya ya. May papan iti inayaw nga ampang. Iso? Tidakkel aparikot, tatang? Kaputadar aramidin na asana nasayaan. Anya sana nasaya tatang. Dan samit din pangisok-sukatan ti inayaw kanyak. Anya? Unay daytan kaka? Nanang, adaman damagag. Anya dayta anak? Ay ayatin nyo kadipay lang ni tatang? Siyempre mo't asawak di ayatag. Awan nga ron di parikot no kasta. Awan mo't talaga ti parikaut. Ada aya. Ay ka, awan mat kat di nanang. Apay akas jay tinadamag mau. Awan, nadamag ko lang mat. Anak, agdis-dis kumpyado kan samot ten kanya. Ay, sana na. Dayta, tistan ta mapasabak. Unay daytan. Masurunak iti style dayta bakitan. Ada manan ka tinawag na iti telepono. Kumare, umayak. La. Ay, agaw awis man yung andring kansanay. Ay, nagsaya Dayta na atay. iti kats na. Andring kinsanay. Ay, nagsaya atay. Matiliwan kayo lang. Wen, kumare. Pagbalinak alatulataw dagiti ulyaw, jablo kayaw. Awan manan ti inayaw. Napanan na tatang? Kinasinarak na ti kaayan-ayat na. Anya? Kaayan-ayat na? Ay, unay daytan kaka. Adda kaayan-ayat ni nanang, tatang? Adda, anak ka. Iso nga raw, akanayon arumwar. Ni tatang mo't. Saan na akayat asawan? Ano rumwar ni nanang, addan kaayan-ayat na? Isaw ti siyang kabalikasan na tungkal makinawag iti silpon. Asino nga'y dagiti kaayan-ayat na, tatang? Dagiti nga andrang kansanay. Mapatay ko amin idanulok-lukundak. Unay daytan kaka?
Ala, ba anyo tatang takasaritak tuman ni nanang intun sumangpat? Ay saan? Di mo pa'y dakdakamaton day tayo ti inam. Agpaliiw akpay ang nembag. Iti kasta. Nagangganas ti pananglato-lato ka nagiti ulo na. Unay daytan tatang. Di mo sungsung batang day ta. Apay nga, tagpupudot ka lakay. Talaga, hanapudot ti ulap. Ang burburak ti darak. Sos, ang nadamla kay, ang mga numakumbulsyon ka. Saan nga ang angaw na ti bisay? Makabukbukilakaon. Nay, saan alakay, agparbeng ka kuma, dakes, ti agaramid iti dakes. Nagsaaw di awan aramid na. Na, talaga ngawan aramid ka. Ay saan tan nga ginulaw bisay. Basta awan rumar, tapno awan gulaw. Anya ay ti parikot mo kardaw, agim imon kan samat. Nasaaw mo? Ay saan? Sino ka pagimunak? Anya nga rod ngay, madadadalan ti ulam. Nya, Anay ko, apay ngay ngagtungpa ka. Presko ka pa ilaan. Makapahigh blood ka. Lalaki raw. Salawasaw ka! Nanang! Tatang! Anya ka dito aramidin nyo? Ay, agulim kanta ka ba? Bain ka na gitanak ka! Makabagbagkala ka talakan, bisay. Agap-apa kayo ka din, nanang? Tatang? Saan mo, anak? Tatang? Saan, anak? Kasla kami na danangag ko ang nagsinipat itay. Ay, awan, anak. Diyak kaya tikas tananang, tatang. Iti day tatawin yon, diyak kayat nga aga pa kayo iti awan kas iskan na banag. Adaya mo. Apay nga raw na rumar ka manay. Apay dakis ti rumorita? Dakas at talaga ano dakas ang di tao. Bagtit kan ka daw. Sikat ibagtay. Agap-apa kayo kunak tumet. Nukasta kayo latan nanang tatang. Agsisina tayo langan. Ay, anak, di ka kumagsawi ti kasta. Ninanang mulangan ti makisina no kahit na. Apay ayakar daw. Anya aya talaga ti parigot mau, Sikat ti parikot ka, salbag ka. Mabit man lang, nanang, tatang. Agsasarita tayo man kadamanong. Masapul ang marisot no anyaman day ta parikot. Unay kayo mutan. Itatag sa sango tayon. Ibagayon ti parikot nyo kaninanang tatang. Anya nga ti parikot na kanyak. Apay dakis ti rumwar. Sana dakas ti rumwar, no limpyo ka tao. Pagbalinin nakpayin abagtit. Hoy kardaw limpyo ak. Apay nga raw tadalalakay. Anya? Ay, matiplak ka manan makitam. Huwag mo ka diti ko na ni tatang nanang. Ulaw day ta, diyo patpatyan. Sa anak agatal. Apay nga raw da kanayon ka mapan makisinarak. Nakitam, nga da kasinsindarak ko. Linaklayatan. Tatang, nanang, di kay aglinayat. Ang mga nagdiso dagiti layat yo. Nagang ko ka hindi baga na iti cellphone. Nangagmaw. Oy, naglawag. Tatang, asino tinakangagan nyo nga da kasinarak ni nanang? Insawag na amis mo iti cellphone. Anyat ako nam ulbawd. Sige tulbaw. Marabis ka na eh. No di nakamat mo, di dua anagan ti lalakay. So di ka naglibak. Sakit agkararwar ka. Mabit man lang nanang tatang. Pangasyaw, tawan pinudutan, tapno masulbar ti parikot. Tano saan? Umawar kami nga anak yaw. Dakdak ka lang arudan ti agbali na parikot yaw. Manong, ijay tayo langan silid ngagsasarita. Tamangag ti karuba no dito'y salas ti pagsasaritaan tayo. Kababain, sapay kastamo nga ron ti parikot. Unay daytan ka. Tita, agsasarita tayo itinalumamay. Awan pinudutan. Asinaw, dagiti bagbagayo ang lalaki ni nanang tatang.
Ibagamon, bisay. Anya ko matibaga kat awan mat. Apa nga agpudot ka nga? Agparbo ka mo nga men. Nakayang timang ibaga, tatang. Ibaga ko na. Duwada kay talalakay. Ibagamon. Nasanay ka nandring. Oh. Di ka naglima. Anya. Dagi jay gayam. Ti ibagbagam alalaki. Ha? Ay, nakakatkatawa nga nga. Duldug kamot anya kardaw. Kano da andreng kun sanay. Kat babae dagi jay. Gagayim ko ababakat. Ha? Anya? Kasano ko man nagbalinda babae? Denggam atay bagak. Ni sanay. Kat iso ni sanyata. Nimot andreng. Kat iso ni Andrea. Ha? Langgong kamu talaklakayan. Nagure ka man tawaga kida. Bayan nyo na nang. Kababayin lang no maamuanda nga dakas tiya parikot. Ay, nasisimpot na gijay. Man nakaawat da. Mala. Bayam. Ta isuda mamat. Tawisok dito'y balay. Ha? Yam amok man ida. Kinitatang yaw. Si kamot kardaw. Di kalagpaen nga gatap itisan nga umnaw. Anya katay bagamon. Alalakik ida. Oh, maoyong. Kastan tumot kami tinagan da. Apa nga na sukat-sukatan da sa balay. Nagan mo't ngamin tilalaki na kita. Basol da. Anya. Unay da itan kaka. Siyak ni Sani. Ay kasya mo nandreng. O day-daytan kaka. Kwa, apa nga may nakastan ng tinagan niya? Ay natatang, unisex itan tinagan. Adan tupay Benny a lalaki kan babae. Ada Alex a babae, adamot Alex a lalaki. Just kikit day na kita anagan. Ada Joe a lalaki, adamot Joe a babae. Ay, bagtitan ti tao. Awanan ti masnap a para lalakay kan para babae. Just kay. Katakay kayat nga rod mo tatang. Unay daytan kaka. Let's drink to that, Cardo. Ag-enjoy tayo, kabayatan na di kampay agsubli ti balas yu tao. Makipulapul kakit di kada kami, tapno naragragsak. Unay daytan kaka. Nawad sa. Napimpintas mo lang tinagan mo sanyata ng natasanay. Unay na ita. Unay na itan tatakardo. Nagan lang kat imdasan na naging imunam. Ado tiyag papadan na nagan ti babae kan lalaki. Saan mo na dilawan na ita? Ala, ditan gagayam, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Unisex anagan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, intin kay panang tarabay.